يا الحباب السنة الهلو أقرع حوشها الهلو أتانا الزنونا يا السنة الهلو أقرع حوشها الهلو أتانا الزنونا إمسلايناكيا كيف عرفتني بارطاجيا في الناس مي قلنا هذا يوذاب في 2023 إمسلايناكينا سما غاسن mon père ce héros. Aujourd'hui, je veux rendre hommage à la personne la plus gentille que je connaisse. Il s'agit de mon père Dahmimé. Je n'ai jamais entendu de sa bouche le mot non. Il ne sait pas dire non. Vous pouvez lui demander l'impossible, il ne vous répondra jamais par non. Il est présent et disponible pour nous et pour tout le monde, 7 jours sur 7 et 24 sur 24. Il a donné son rein à son frère Mohamed, paix à son âme. Il l'a accompagné Il a donné son rein à son frère Mohamed, paix à son âme, et l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle. Il a enterré son frère et sa mère à 3 mois d'intervalle. Il est resté auprès de ma sœur qui a subi une greffe cardiaque avec des complications toutes les nuits à l'hôpital, pendant plusieurs semaines assis sur un siège. Il est également resté à l'hôpital auprès de mon frère Shekib, paix à son âme, pendant des semaines sans se reposer, jusqu'à la dernière minute. Mon père a vécu la guerre, la déportation et la misère. Orphelin de père, mort au maquis. Il a été déporté à l'âge de 5 ans avec sa famille et l'ensemble de notre village au camp de concentration d'Ahfer. Dahmimé était berger jusqu'à l'âge de 13 ans. Jusqu'au jour où son oncle est venu le chercher au champ de pâturage de Falouia, au village, pour l'amener en France et l'inscrire à l'école. Il ne savait ni lire ni écrire. Lui qui n'est jamais sorti de son village, il est parti des montagnes de Kabylie directement à Paris. Il lui a fallu moins d'une année pour apprendre à lire et à écrire. Il a rattrapé son retard et le niveau des enfants de son âge. Mon père a beaucoup encaissé dans la vie, mais il est toujours resté debout. Il en a reçu des coups, mais il est constamment revenu à l'abordage. Il est toujours là pour mes enfants et ma nièce, qui savent qu'il y a toujours la solution Dahmimé pour les amener et les ramener à leurs activités et autres. Il fait tout ce qu'il peut pour sa petite fille Élise, afin d'atténuer l'absence de son père, mon frère Shekib, parti trop tôt. J'étais petit et je me souviens qu'il s'occupait des proches des détenus politiques emprisonnés à Lombez et Barwagia. Il se levait au milieu de la nuit et accompagnait les familles pour les visites. Il nous disait qu'il partait juste à Tizi avec Rafh Cheikhoun. Pour ceux qui le connaissaient, c'est à Forbert, pour ne pas nous inquiéter. Moi, passionné d'histoire, quand je discute avec lui, je me rends compte que je suis un petit joueur, que je ne connais rien. C'est une bibliothèque à lui tout seul. Voilà, à mon père, je veux dire merci. Hamlar Kavava. Prenez soin de vos pères, parce qu'avec eux, vous n'aurez jamais besoin de surveiller vos arrières. Dahmimé
Brièvement, c'était tout ça. Et elle compte énormément pour nous. Vous connaissez tous l'homme politique, l'homme de culture, l'écrivain, l'ami d'Ahmed, Sehmed ou encore d'Ahmimir. Mais aujourd'hui, j'aimerais surtout parler de Vava et célébrer sa vie. Vava, c'était aussi nos chamailleries, souvent les mêmes. Tu me disais, tu ne sais pas conduire. Et moi, je te répondais, c'est toi qui ne sais pas conduire. On n'est jamais tombé d'accord. Et je ne peux pas évoquer Vava sans parler des nombreux jours qu'il a passé à veiller sur moi, assis sur un fauteuil, en réanimation après ma greffe du cœur. Je t'en ai fait voir de toutes les couleurs à ce moment-là. La nuit, j'imaginais des scènes, des spectacles, des situations improbables. Et toi, pour me faire plaisir, tu as accepté mon délire. Tu étais là, simplement. Aujourd'hui, j'aimerais aussi parler de ce que j'appelle les chocs thermiques que tu as traversés dans ta vie. Le premier, c'est celui d'un enfant, un jour, qui gardait les moutons jusqu'au soir dans son village et qui, le lendemain, se retrouvait à la ville d'Orly pour commencer l'école pour la toute première fois à l'âge de 13 ans, sans parler un seul mot de français, et pourtant, à la fin de l'année, tu as appris le français. Et mercredi après-midi, tu m'as encore répété au téléphone, continue, mais sans t'épuiser, et surtout, reste digne. Aujourd'hui, ces mots résonnent encore plus fort. Ils te ressemblent tellement. Merci Vava pour ta présence, pour ta patience et pour cette dignité que tu nous laisses en héritage. Dès qu'il arrivait, c'était un rayon de soleil et quand il repartait, on était hyper tristes. Il nous a fait découvrir plein de choses, il nous a fait sortir. Quand on allait en Algérie, c'est lui qui nous a sortis parce qu'en fait, on allait juste... on connaissait que Mirabeau et le village et lui nous a fait visiter des tas de choses en Algérie. Et puis après, c'est devenu mon beau-père et j'ai eu beaucoup de chance, c'est le beau-père parfait. Puis malheureusement, j'ai perdu mon père ensuite, son frère, et c'est devenu mon papa aussi. Voilà, et puis par la force des choses, c'est aussi devenu le grand-père de tous mes neveux et nièces. Donc il a une place très très importante pour nous. Il a compté énormément pour mes enfants, pour Elise. C'est un grand-père formidable, mais vraiment vous ne pouvez pas imaginer les fous rires qu'il a pu avoir avec mes enfants, avec Elise. Quand Massine Riles était petit, il faisait de la guerre des guillis et tout ça, il rigolait tout le temps, il avait une patience incroyable. Voilà, je voulais juste dire ça, je voulais lui dire merci. Il a joué beaucoup de rôles dans ma vie, comme je l'ai dit. Et voilà, c'était quelqu'un de tellement généreux, bienveillant. Je voudrais lui dire merci pour tout ça. Voilà. إمي تسوثر الذكير أديني غوال التشبيلت أفم داكل أفك مثلا حميمي حميمي يومد ثلاث تقبيليت حميمي يجهدو زهر بعد جديد حميمي يتمثل يس قبيليت يسن ثقبيليت يتالو ثقبيليت ثقبيليت بقبيلي أتستعقل ذي ثلاثة أقبيلي غتعقل ذي تكليس ذي كخانيس ذي تداتيس ما إلا يونس كدي ذي خدع تكليس وتشمث الشمث تخص قبيليتيس ما إلا يولي رب على الراويس ويزمر هذا ربي غراو بوياض ما إلا يون ويسارع غزال ذي تداتيس ويقدر راه غتماثليس تقبيليتيس تخص حميمي أفريديس الزدي تسيكني تفضل الخير تخيل كاع ولاوان حميمي مرات مقلط ذوك الراويس بغي نصاد مع عقول من بعد يتمقول حميمي مرات روح ضرات البشير سقسي مغارة مشطوح ثمطوث إرقاز أكينين منان زي حمد حبس الومان حميمي ذا غرباز
حميمي ذركزك قارن أخ ذركزك قارن أويد يقار أخي ومغبون أخي وين يتسون أخي وين يتسرون يقار أويد ذيكتي أويد ذابوسني أويد النظرة الزاد حميمي خاص تعدين السنين يتقلب هذا يسين أكني قال شيخ محمد والحسين أن نقول دانيسين نتسيدير نتسيسين أسمار المثول نسين حميمي يفهم تمسات التوذرث لكن الفرح ماشي مرض فرحة الفرح مرض فرحة وذي حسنا الربح ماشي مرض ربحة الربح مرض ربحة وذي خصن تابو سنين ماشي مرض تسم الصلاير تابو سنين مرض الصلاة وذي كيفا حميمي يفهم أم كيف التمثال حميمي زعما غادا كيني أين كثروا ضايا مثال ذكولي سي مغيد الحنانة الخير في الركزة في الطبوال حميمي نزمان قلبا كينو كار حميمي أكن قارنا تزيكني إكسغن أذراه ذي الباز لكذو ما يعرف إكسغن في الصقير ذي السم لكذو حلوف إكسغن تدات ذي العقل لكذو منشوف حميمي ذي السم ذي تكلي ذي الباس ذي ثموغلي ذي العقل الصواب السيريمي حميمي ذي ثمور تترون نكون نترو ضرايدنا أمو عقاني نبالوض يمغير يسعاش يطوح للخيوط يتمغور يطفدي الحيوط نثقرا وفقنا من الضيوط هسا حميمي غينا دينا فلاس دروس أمي ديك سن اللي تربى مان ديال البحار ذا شو كان أحميمي غايبا أكينا كان يون ووال يظليل ظليل ذمذان ينحمل هسا ثوالض ذا الزمون وركن تتسو تنميرتنا مثلا السنية يهار الحل هناك أدي تسمية قرالك فيني باش أنا أكزاك واش ديني بلي جاري با كخوا بلي روحت الصح هذا حنا بوسعت فلاس ديزنا الصغار كيفاش فليس وخيلا مازالو الزريوة شي بساعة كيما كوركازي كراحل خاطر قليلي مليح دابوسنا ولا الغناس دركاس المسلاي يحملكم الدنيا وحملتكم الدنيا صغار dans la politique. C'est un homme qui a fait beaucoup de politique, mais il a gardé une dignité, une humilité exceptionnelle. وماشي خاطر يموت لأن في الخزاك. C'est هذا ديفان يوسان ولا بيا vraiment vient de perdre quelqu'un d'exceptionnel. في قلبي ما يتسمن الجنة في قلبي كيف الجنة نعمولي ليسونسيال ناس نكير الشي بالك كذا الشي تسبع من الشطوحة هذا ديمريد شاكي بك يماس ريقي كانك تسبع من الشطوحة نعمولي لها القريح مليح نفس قريح فطرون بني ورا نزورو في مركز العالية شوقي سي المضافة قبيلي ماشي كانت تثلايف قبيلي في الكومبورتمون نهار شو ذا فنانية الناس يا غوري كيقارو صوروني في لا جينيروزيتي السينونيمي صوري في حميمي لا ساجيس En tout cas, j'ai perdu un repère. C'est plus ça. J'étais lié de travailler. Une passage, c'est quelqu'un qui fait le consensus. Je ne connais pas quelqu'un qui est aussi consensuel. Il y a l'Orvaï, là, là, مساعدين. في مساء فرد دائما تنتظر كريات الخميس. سكربوني لندا مزيغ أسينا تنمير فيك سكربوني خدمن كراغيت مزيغ أسينا تنمير فيك لحمي ميسان سحطون دوليونس إثوا شودي إثمزغا كلمة لا روح دي تلويث تجد مكانيك سديك تجد مكانيك يعمر روبوزون بي تنمير سينا صحيت ميرسي دحميمي فوالا تنمير كيمي ميد السكار دونك السكي تجميل ترى ريسي حميمي الله يتباشير خاطر سوالم دونك وزميرات هذيك شما هذه نضل دي ثموز مش الشهيد لا فامي او بتي بور كي سون تيري داكي وكنا هذه نضل داكي في فرنسا تاكي السكي شورت ناكي تجميلتي وكنا دمسلاني مدانا في سي حميمي ديون ومداني تشورن ديال الخير ديون ومداني كيف كان كنت زمرتي الصحه الوقت سودارتيس قبايلي تيتمازيغ تيزرفان بومدان
دونك روح عند الساقي وجلس على انتاج جميل تخاطر تخطفيت كان كي يشرق فيه الموت يقري فاسلنا تلي نغس السف يعني كي راه تجميل ديك خاطر شي غادي يعرض نغس السف رمولين وسع 10 تنتلوك لي ثفاث جمع دوك ديالنا يفرح سويني تخدم في دوك لينيا سي حميمي ينوغ دي ثمزيس كبار ينوغ دوك موسون ادلسان غير ثقاريا كينيا يوغان الثيره ديك من يحضر كينيا البطله كي يغلين غاف تموت لغاش زمرنا هذيك الشمال زمرنا راه اد مسلين وسعنا راه تيلو مسلين دونك يروح دار ذاكي غير دقيق دي فرنسا شفنا 10 12 ساعه كي يكتشفني با بروبليم كي كنا تلاقيتي نقولها داك يتقرب زكي كي الحاله يوغان دونك يوغان يتساروت ولا يرد يترجم دي ثلاث تروميتر قبايليت تودرت فرمان منصور يخدم لي سويسين تي داك التجمعات سي حميمي ديون ومزامي دي حال كل ثاقونيت سي في كايس الحقيس ديونك قدشن غف الليل تلوم سلاي غافي زرفن بومدان غاف قبايليت رمي دقيقه تنقالو تي تودرتيست قلق نوسد أسنر تجميل يون ورقاز وليد نير درقاز سوسمية درقاز يخدمن أفتو قدود يخدمن في مزيغ يعتبر نطاس يعني لا مري ديالنا لا مري ديالنا كبير يعتبر نطاس تورا غاس نصاوض العفو نظمع دركز راه غادي تجن ونستو يارا هاتي وايد الزاي هو باش اسنا التجميل في يد حميمي كاين ما قرا حميمي نكيس يسلم ماشي نكيس القرن خاطر يسعى لا شنو يدي قار يسعى شو ديالنا نسعى الى قنا نزر شو يخدم الكل انا شو يورا جاد يناد ستان كاماراد الى بوكو ميليتي pour la démocratie وتافت حدود ولاش وتافت مزيغ تافت موضوع قبايل ولاش شويه جايه غيروح مزي وما مازال الطاسه ديال ترى الى قن ان الفداواليس اسنا في الدن جدا تكوني لي جينيراسيون دي باش تنتسال لوني مرة الوردة ينوف يوثاس يمدو فيها للناس نماية البشير. C'est avec une grande émotion donc on se retrouve aujourd'hui pour lui rendre un hommage, un petit hommage, juste pour marquer l'événement. Je suis très émue pour ma radar تنسرني بكلمة مزيان يونيون تشرفني يونيون ملك البشير ديون سياب سكلام المزيان تعليم غاسي بفلوسليف يخدم في مزيان السكور ذم المومنت الفنية يتسدوس ونوس يتسدوس الأقدار يتسدوس الأحياء. On va garder son souvenir, un sourire qui ne l'a jamais quitté, un courage aussi, une modestie, une gentillesse déconcertante et surtout لقيتي نسيو من يومنا في المزيغ يكثر في المزيغ داك المميز مرقي كافي يديري يكنا قانون ماشي وين يحمل لنا ديفان ماشي وين يحمل لنا دينا عقلي داكي نخدم معنا غير وين واقيا يسقط صاد شنو ما لا dernière fois là c'était à l'hommage de Shrim Hamani de Snia Fortun. C'est pas facile de dire de Snia Fortun, j'ai encore du mal à réaliser. اش كانت اللي كيديني في ديزنا الصغير واش في الخميس نكوني سي مزيان انا كاين الا كنكمل مشوار وين يروح جايه نعطي هنايا وين غور الكره غادي سي بالقرايه يا حمد السي حمد الركز العالي c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup pour la langue berbère بس قال طبعا رحمه الله يموت بس يعرفوا جدا grand vie
ولا كوميونيتي بيربير وداير مدلل الحملية تاع التصوطاس الأطراوية بتكون في الاشتراك صور صالح لا تبقى كاين رسالة الوالية مجتمع اللي كنديرو الحملية بالنسبة لي دابا مثلا غليت كان عليك اللي غليت بيسالية ياخذ إلى الغا تفكر تاكل اللي بغا ندور يمين ملال السملالة نازلة السملالة كبيرة ولا تكنيك ولا أمزون بلاد عيواجة وسيلة الويت إني بغا نماذج في الطهارة في جاتك مزيان في جاتك تاري سراويس لكن في دملالة ولا يمكن ولا مزعيد لنا لكن كان سميت والحباب السنار